Dobar dan! Vi slušate Poslovni FM, emisiju Psihologija uspjeha u kojoj razgovaramo kako bolje razumjeti i upravljati najvećom vrijednošću svake organizacije, ključnom za njen uspjeh ljudima. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i vodim poduzeće Ramiro koje se bavi primijenjenom poslovnom psihologijom. Danas je moja gošća Adriana Tomić, članica uprave Grave Hrvatska za financije, informatiku, pravne i opće poslove, kadrovske i obračun plaća. Dakle, uistinu jedna ovako velika titula koja puno toga nosi sa sobom. Za početak, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Vi ste kao sugovornica vrlo zanimljivi zapravo za ovu emisiju iz razloga što, dakle, vodite velikim resorom ljudi, odnosno recimo vaš stup ispod ispod vas kao članica uprave je dosta velik. Koliko otprilike ljudi rukovodite? Otprilike, evo. Pa iako sad kad ste nabrojili resor zvuče dosta široko područje je, ali smo relativno mali tim. U svakom od tih područja nisu to neke ogromne organizacijske jedinice, ima nas dovoljno da možemo posao odraditi kvalitetno i kvalitetno pružiti podršku u prodaji. Od svih ovih dijelova vašeg resora, gdje je zapravo najteže naći kvalitetne ljude danas na tržištu? Pretpostavljam da je informatika, ali... Pa točno, informatika je ono što je, odnosno taj dio informatika općenito, a posebno dio razvoja, programeri, developeri, oni su nekako bolna točka, čini mi se, cijelom tržištu. Ne samo u Hrvatskoj, koliko sam uspjela iščitati i koliko pratim sve što se događa na članke i ono što se može istraživanja koja su na tu temu, rekla da je to nekako bolna točka modernog poslovnog svijeta. Da. Tehnologija je prisutna, ne znam, klinci već prije nego što znaju čitati i pisati, znaju se služiti s pametnim telefonima, tražiti na YouTube-u, pretraživati ono što ih zanima. Jednostavno, nove generacije zahtijevaju sve više i više toga. Bez obzira radi li to o financijskoj industriji, bez obzira je li to, ne znam, neka druga sfera poslovanja, jednostavno, svi smo postali ovisni o tehnologiji i razmaženi na neki način. Svako malo tražimo nešto novo, neko će, ne znam, internet bankarstvo bilo, joj super, ne moram ići na banku, a sad ako ne mogu skenirati kod, ništa drugo mi se ne čini dovoljno kvalitetna usluga. Tako isto i kod nas. Pa da, evo, dakle, osim što postoje informatičke tvrtke koji imaju kronični deficit informatičara i to se vidi u njihovom ovom ključnom poslovanju, ne bi niko rekao da postoji taj problem i u financijskim industrijama i drugim industrijama, odnosno ne bi niko rekao, ne vidi se na prvi pogled. Međutim, vama je informatika također srce poslovanja. Rekli ste da su korisnici razmaženi i traže informatička rješenja, odnosno primjenu suvremene informatike, ali evo, dajte vi objasnite što sve, u čemu je ili zbog čega je sve važna informatika u Graveu kao osiguravajuće tvrtki? Pa ja bih prvo rekla da iz naše perspektive taj deficit IT stručnjaka je posebno težak, posebno pogađa nas kojima informatika i razvoj tehnologije nije core biznisu. Baš zato što iz tih razloga što nama nije to svakodnevnica u tom nekom smislu osnovnog poslovanja, nismo možda toliko privlačni kolegama koji se žele razvijati u tom smislu, pa smo u tom pogledu, ja bih onako i subjektivni razloga iz svoje perspektive rekla da smo mi ipak u malo težoj poziciji nego firme koje se isključivo bave razvojem tehnologije. To je jedan dio odgovora. Drugi dio odgovora zašto je to nama bitno, upravo zato što smo rekli korisnici i općenito javnost koja je nekako naviknuta da se sve događa vrlo jednostavno, da su sve aplikacije, da u ovom trenutku kad pomislim da mi je potrebna neka informacija, da sa maksimalno 2-3 klika mogu doći do te informacije. Da. To je, s jedne strane je to razlog zašto želimo ići u korak i u konačnici zašto moramo ići u korak sa svim tim. S druge strane, interni neki naši zahtjevi, svako malo dolazi neka nova regulativa, procesi su sve zahtjevniji i da bismo rasteretili postojeći resurs, da bi im dali uopće mogućnost da se mogu informirati što se novo događa, bitno je da oni procesi koji se svakodnevno događaju da budu maksimalno optimizirani, automatizirani i da ostave vremena i za neki brainstorming, a ne samo neki tipični rad na računalu.
Dobro, i sada s obzirom na te sve potrebe koje imate, znači i interne i eksterne, dakle u smislu funkcioniranja poslovanja, koliko uopće uspijevate sa sadašnjim ljudima koji rade u informatici kod vas ostvariti sve te potrebe koje imate s obzirom na ta informatička rješenja? Izazovi su ogromni. Postoje sigurno one to-do liste velike. To-do liste koje su svakim danom sve veće i veće, ali uspijevamo na neki način, još uvijek držimo glavu iznad vode, to je bitno, ali baš da smo opušteni i da možemo reći da s te strane da smo zadovoljni načinom kako se stvari razvijaju, nismo. I pokušavamo, otvoreni smo za nove ljude, natječaj u nekom klasičnom smislu ne bih rekla da smo odustali od njih, ali jednostavno oni apsolutno nisu dovoljni. Pokušavamo na sve moguće načine, od raznih platformi i raznih portala i kontakti sa sveučilištima, veleučilištima, srednjim tehničkim školama, na sve moguće načine pokušavamo od usta do usta. U principu svaki razgovor, svaki izlazak, bilo li se radi o nekom poslovnom ili privatnom eventu, završi tome, znaš nekog dobrog programera? Pa da, ta umreženost je nešto što je ključ uspjeha uopće, da se čuje jer ljudi dosta vjeruju svojim prijateljima ili kolegama koje poznaju u smislu da će im dati iskrenu i otvorenu informaciju o kakvom se radnom mjestu radi i da li se mogu pronaći u tome i slično. Meni je bilo jako zanimljivo kad ste sad rekli da zapravo je kod vas situacija i teža jer vas ne prepoznaju kao poduzeće u kojem bi se mogli informatički razvijati, pa me zanima da sad kažete što zapravo vi kao poduzeće nudite svojim informatičarima u smislu da prepoznaju da je i to mjesto gdje se mogu itekako razvijati. Pa ja bih rekla prvenstveno, barem onako što bi meni bilo bitno, da sam ja kojim slučajem informatičar, da imam taj background i da tražim posao u tom smislu. Čini mi se da, kažem, to sve pričam iz naše perspektive, ne bi tvrdila da je to stvarnosti tako, ali u tim, pretpostavljam kako stvari funkcioniraju u većim sustavima, informatičkim firmama, s obzirom na složenost procesa i projekata koji rade, svatko od njih ima neki svoj segment posla koji radi i možda ne vidi početak i kraj priče. U firmama poput naših je prednost to što zajedno osmišljavamo rješenje, postavljamo neke korake, hodogram što ćemo napraviti, kako, uključeni su od početka do kraja, pratimo kako korisnici reagiraju na konkretno neku aplikaciju koju smo, pa je onda potrebno možda nešto nadograditi, nešto prilagođavati. Mislim da je to jedna od prednosti gdje mogu sagledati, gdje imaju priliku sudjelovati od početka do kraja u realizaciji nekog, od same ideje, rađanja ideje, tog traženja nekog kreativnog rješenja, brainstorminga kako nešto napraviti, jer zapravo i ti naši oskudni ljudski resurs zapravo potiču nas na još veću kreativnost. Tako je. Na koji način, pa ja skromno mislim da i to je jedna od prednosti zbog čega bi nas netko tog profila prepoznao i izabrao. Rekli ste da bi informatičari kod vas mogli se realizirati u profesionalnom smislu zbog toga što imaju mogućnost sagledavanja cijelog projekta, dakle od ideje do realizacije, imaju mogućnost sagledavanja šire slike, ne bi bili samo u nekom segmentu, što je stvarno jedna fantastična mogućnost za dodatni razvoj. Međutim, ono što me zanima je kako vi to znate, odnosno kako je taj nedostatak informatičkog kadra utjecao na to da vi kao financijašica uđete dublje u informatičku problematiku? Koliko je to vas obogatilo i kako se osjećate s tom ulogom da imate sad mogućnost još više proširiti svoja znanja na rukovođenje i informatičarima? Moram biti iskrena i reći da se ne bih bunula da nisam imala tu mogućnost previše ući u ovaj dio informatike.
ja sam jedna od onih razmaženih korisnika koji želi gotovu aplikaciju, a sad kako se došlo do nje, to tamo neki mali crnci. Aha, neko radi nešto. Netko radi iza. Ali evo, stjecajem okolnosti dogodilo se određene promjene u organizacijskoj strukturi, tako da ja trenutno, osim što sam član uprave Grave Hrvatska, ujedno sam i VD voditelja odjela za informatiku, u kojem imamo 2 organizacijske jedinice za razvoj aplikacija i jednu organizacijsku jedinicu koja se bavi održavanjem i razvojem informatičke infrastrukture i podrške korisnicima. Iz tog razloga sam kažem, ne svojom voljom izvorno ušla malo dublje u to područje, ali evo mogu reći nakon nekog vremena da to sve isto ima svojih prednosti. Drago im, puno sam naučila, ne znam što bi moje kolege rekle na to kojima sam ja nadređen. U tom, koliko se njima sviđaju ta moja možda dosadna, predetaljna pitanja, ali evo ja skromno mislim da time, osim što obogaćujem sebe i učim nešto novo, da možda i za tim nekim svojim pitanjima na koje ih navodim na to da razmišljaju o nečemu što možda im su uzimali zdravo za gotovo, pa dogodi se onda nešto da i neka moja ideja bude ok. Dakle, da pojasnimo, znači vi ste dulje vrijeme tražili direktora IT sektora, odnosno voditelja IT sektora koji bi vodio te organizacijske jedinice i niste pronašli adekvatnu osobu na tržištu za to. Kako ste zapravo osobu tražili? Kako to koje to karakteristike ta osoba trebala imati da je niste uspjeli pronaći? Pa mislim da nije stvar neke naše previše zahtjevnosti ili nekih izbirljivosti, nego jednostavno situacija na tržištu i taj deficit IT stručnjaka koji se osjeti na tržištu i kojim smo svjedoci već neko dulje vrijeme. Znači, drugim riječima, ne da vi imate specijalno visoke kriterije, nego jednostavno je deficit da ljudi nema koji bi mogli udovoljiti karakteristikama. Dobro, što bi jedan direktor takav trebao imati u Graveu? Pa bitno je dosta uz tehnička znanja, naravno koja su bitna i potrebna za vođenje jednog takvog velikog resora, naravno da su tu bitne i određene menadžerske karakteristike i jako velik angažiranost i ne samo praćenje onoga što se događa na području tehničkih inovacija, nego i praćenje brojnih zakonskih i regulatornih odredbi, famozni GDPR i neke specifične zakonske odredbe koje se tiču industrije osiguranja, gdje nije dovoljno samo se baviti možda informatikom, nego biti neki hibrid između pravnika i informatičara koji će onda sve te zakonske odredbe i neke okvire unutar kojih se moramo kretati uspjeti pretočiti i prilagoditi sustave da sve funkcionira kako treba. Koliko vi zapravo mislite da danas uopće možemo imati u jednoj takvoj velikoj firmi kao što je Grave osobe koje se baš onako eksplicitno bave samo svojim dijelom posla? Koliko svaki od menadžera pogotovo moraju biti mali hibridi pa poznavati i neke druge znanja i struke kako bi uopće mogli surađivati jedni s drugima? Znači jednostavno jedna suradnja da bi mogli zajednički raditi na tim projektima je važna. Koliko je to moguće ili kako je sad situacija stoji u odjelu gdje vi u resoru u kojem vi radite? Koliko ljudi moraju znati i nekad znanja od svojih kolega? Pa to je sve više i više izraženo. Sve kako vrijeme ide, kako dolaze sve neke novi zakonske neke regulative i posao je takav da jednostavno nije moguće funkcionirati. Odjeli više ne funkcioniraju ako su ikad uopće tako funkcionira kao neki zasebni otoci i neki svijet za sebe koji se tu i tamo sretne. Konkretno, pričam iz naše perspektive da jako je bitna suradnja, ne s time da ne mislim sad samo na odjele koji su konkretno u mojoj strukturi, nego općenito u
u cijeloj organizaciji, bez obzira je li to prodaja, tehnika, financije, od novih načina plaćanja. Danas, ako ured radi od 8 do 5, to više nije dovoljno. Za nekoga tko želi neku našu uslugu, da bitno je omogućiti neke druge načine plaćanja, a pritome ne narušiti zakonski radno vrijeme. Da. To je dakle i taj zakonski okvir i sad pronaći jednu dobitnu kombinaciju kako... Tako da tu su i tehnička rješenja i pravna neka ograničenja i kadrovska i u krajnjoj liniji računovodstvo koje dosta je to isprepleteno i uvijek ima tako nekih novih stvari, novih izazova, ali do sada smo ih uspješno rješavali. Nadam se da ćemo tako i u budućnosti i veselimo im se u konačnici. Adriana, rekli ste da ste stjecajem okolnosti VD voditelja informatičke službe i da bi naravno, dakle, nije to vaša, stjecajem okolnosti, nije to nešto što ste htjeli, međutim, bacili ste se u taj izazov i krenuli ste u te vode. Koliko mi je teško bilo u tom trenutku izaći iz zone udobnosti, recimo iz vašeg financijskog nekakvog spektra? Koliko ste bili spremni prihvatiti tu promjenu i reći, ne znam ništa o tome, sad ja ovako karikiram, sigurno znate nešto, ali ne znam dovoljno o tome, puno manje nego neki direktor koji bi to mogao na puni način raditi, ali prihvatit ću to i prigrlit ću i radit ću to na najbolji način. Koliko vam je to bilo teško i koliko ste sad sretni što ste izašli iz te zone udobnosti? Pa sigurno da je teško izaći iz neke zone udobnosti bez obzira o čemu se radi. I da je bilo prije, određenog vremena, prije par godina, da je bilo postavljeno to pitanje i da sam imala mogućnost se razvijati u tom smjeru, vjerojatno bi se zahvalila na toj mogućnosti i ostala sjajno. Ostala u svojoj zoni. Iskrenosti. Mislim. Ali sad iz ove perspektive mogu reći da sam zadovoljna razvojem situacije. Naravno da možda to nije savršen razvoj, da sigurno da bi bilo puno jednostavnije da se nisam našla u toj ulozi, ali kad se već dogodilo, drago mi je da se dogodilo, zadovoljna sam kako stvari funkcioniraju, zadovoljna sam koliko posla smo uspjeli napraviti u tom segmentu. Iz moje perspektive ja mogu reći stvarno da sam zadovoljna što smo uspjeli napraviti i koje korake izaći iz nekih uobičajenih okvira. Rekla bih da onako kad se nalazimo u nekoj našoj zoni sigurnosti, onda nekako se držimo nekih, svjesno ili nesvjesno držimo se nekih uhodanih pravila, principa i ono što je uobičajeno, nekako nemamo potrebnu razmišljati neka out of the box a kad se jedan neinformačar, ne tehničar, jedan financijaš nađe u takvoj situaciji, onda možda to čak i nije out of the box razmišljanje, nego jedino što meni pada na pamet. Da, kreativnost na maksimumu, što bi se rekla. Dobro, osim što ste vi morali biti kreativni da pronađete zajednički jezik i put do vaših ljudi, koliko su vaši ljudi u informatičkom tom dijelu bili spremni prihvatiti vas kao direktora, jer im ne možete biti, idemo reći, onaj stručni autoritet, što je danas jako, idemo reći, važno, odnosno ono što ljudi misle kao da je ključno da vodite neki tim, da budete stručni autoritet. Znači, vi niste stručni autoritet, a opet ste se nametnuli kao jedan pravi autoritet, poslovni autoritet. Pa kako je to, kako se to dogodilo? Teško mi je sad reći što se događalo u njihovim glavama i kako su oni to prihvatili. Ono što mogu reći je da suradnja dobro funkcionira. Sjajno.
da se razumijemo, s obzirom da su to kolege koje sam ja poznavala od prije, s kojima sam surađivala na nekim drugim razinama. Ne u ovoj ulozi. Dugo godina smo surađivali, tako da s te strane nije bilo nekog, ajmo reći, upoznavanja. Znali smo kako funkcioniramo, koje su neke preferencije, kakve koje ima radne navike, očekivanja, tako da s te strane nije bilo nekih nije bila neka duga faza nekog uhodavanja u tom smislu. A opet kažem, što se događalo u njihovim glavama, kako su oni to prihvatili, to možda za neku drugu emisiju, neki drugi gosti. Dakle, jako je važno to što ste ih poznavali kao ljude, poznavali ste što ih motivira, dakle, na koji način im pristupiti, jer ste ih već vidjeli u nekim drugim okolnostima iz nekih drugih uloga. Znači, niste se vjerojatno mogli postaviti kao nekakav taj stručni autoritet, ali ste se postavili kao osoba koja ih razumije i koja nastoji na neki način s njima udovoljiti nekim njihovim potrebama, je li tako? Koja ih razumije ili koja zahtjeva da oni razumiju mene. Sad, bilo je raznih. Zapravo to je jako zanimljivo, da. Bilo je raznih situacija, raznih to, ali evo, kažem, ja sam zadovoljna razvojem situacije u ovoj točki u kojoj se danas nalazim. Kada sad razmišljate i kakav bi recimo savjet mogli dati kolegama koji moraju preuzeti vođenje jednog odjela u kojem nisu stručnjaci takvi da možete reći da ste veći stručnjak od onih kojima rukovodite. Oni su zapravo u svojim segmentima veći stručnjaci nego vi. Što zapravo otvara jedno područje da možda da oni možda, idemo to reći, mogu zamaskirati možda neki svoj rad ili nerad, znanje ili neznanje i slično. Pa koji je bio vaš ključ uspjeha da što bolje upoznate to područje i da možete voditi kontrolu nad njime unatoč tome što možda ne znate sve u detalje? Ja bih rekla da je to nekako uključenost i angažiranost u onim sitnim detaljima, bez obzira što ih možda u početku nisam razumjela baš do srži, ali inzistiranje i zahtijevanje, a zašto, a kako, a zašto to, a zašto ne ovako? I ta možda na neki način dosadna uključenost. Sjajno, znači što ste zapravo znatiželjni za ono što rade i ne bojite se postaviti pitanja koja su onako možda njima malo i čudna u smislu nekakve jednostavnosti. Vi jednostavno postavljate pitanja i oni su to i prihvatili, jel tako? Nije bilo izbora. A koliko zapravo to, kad sad vidite, koliko je dobro da njima sa tim pitanjima vi njih razvijate i osvještavate, da i oni promisle 2 puta, 3 puta zašto nešto rade? Ja to vidim na taj način. Slažem se, da. I jel se to i pokazalo kao dobro? Pa koliko mogu biti objektivna, ali iz moje perspektive da. Dobro. Koliko je danas zahtjevno rukovoditi ljudima za koje znate da su traženi na tržištu i teoretski mogu otići bilo kada, za razliku od ljudi koji nisu toliko traženi i nemaju toliko tržišnih mogućnosti, pa na neki način, idemo reći, su sigurniji da ćete sutra kad dođete na posao opet biti s njima, znači ne znači da će možda otići tako naglo, recimo kao neke struke koje su tražene na tržištu. Dakle, kakve razlike u rukovođenju? Da li možda tu nastupate više, idemo reći, onako u rukavicama? Pa, iako nitko nije nezamjenjiv, ne bismo voljeli da ode bilo tko od kolega koji, neovisno o tome o kojem odjelu se radi, o kojoj organizacijskoj jedinici, bez obzira koliko je neki posao zahtjevan ili ne, ali to su sve kolege koji godinama tu rade i koji su na neki način postali dio cijele priče, toliko ukorijenjeno dio cijele priče da je teško zamisliti da procesi teku sa nekim drugim licima. Zahtjevno je u svakom smislu i, kažem, vođenje i jednog i drugog profila ljudi. Nekako, ja bih rekla, da li je to ispravan termin, na neki prijateljski način. I pokazati da
barem pokušati pokazati da tu nismo samo od 8 do 4, da postoji i nakon 4 neki život, ne u smislu prekovremenih sati, nego svega onoga što organizacija možda nudi i omogućava i nakon 16:00. Jasno. Pa što je to? Konkretno za nas Grave Hrvatska mi smo ponosni na brojne aktivnosti koje radimo u okolini u kojoj poslujemo, ali koje radimo uz pomoć svih naših zaposlenika. Sad trenutno se provode akcije volontiranja. Već godinama provodimo akcije volontiranja gdje našim zaposlenicima dajemo tu mogućnost da jedan dan, bez potrebe uzimanja godišnjeg odmora ili bilo što, svoje vrijeme, svoje znanje mogu pružiti zajednici u kojoj rade i koje radimo i odraditi jedan dan volontiranja. Da li je to pomoć u nekom vrtiću, domu za djecu, bolnici, školi, bilo što, taj osjećaj pomaganja drugima, vraćanja zajednici jednog dijela onoga što smo dobili, ujedno i neki team building i povezivanje kolega, međusobno upoznavanja i povezivanja sa samom organizacijom u kojoj se ljudi prepoznaju da one neke vrijednosti koje deklarativno kažemo da ih promoviramo, kad ih stvarno provedemo i kad na tom volontiranju je i uz djelatnike i i voditelji odjela i članovi uprave i prokuristi i sve te nekakve sve funkcije, onda to daje osjećaj neke pripadnosti, povezanosti i kažem da sve ono neke vrijednosti nisu samo deklarativno na papiru i da lijepo zvuče, nego da se ih pokušavamo maksimalno živjeti i prenijeti na sve nas. Dakle, ono što je vaš ključ uspjeha općenito zadržavanja ljudi u Graveu je davanje jedne dodatnog smisla, jedne dodatne širine, jedne dodatne vrijednosti i mogućnosti da se vaši zaposlenici uistinu pronađu u tim vrijednostima i ne samo znači za vrijeme radnog vremena, nego i općenito kao omogućavatelji davanja doprinosa zajednici, što zapravo osiguranje i jest u samoj svojoj suštini. Točno. Dobro, pa evo, primit ćemo se lagano kraju. Ja bih postavila pitanje što ste vi zapravo kao voditelj naučili tijekom svoje karijere, koji je ključ uspjeha rada s ljudima, osim naravno dakle jednog prijateljskog stava i jedne znatiželje, ali što je to, što bi vi rekli da je nešto što ste vi osobno naučili na toj voditeljskoj ulozi? Dakle, kao... Ne znam je li to nešto što bi se našlo u udžbenicima koji se bave tom tematikom. Ja bih rekla da je prvenstveno ključ voljeti posao koji radite. I dati se koliko je to moguće u taj posao i ne razmišljati na način što ako ja ovo, onda će, u smislu da neke odluke, komentari, bilo što postupci da nisu motivirani isključivo time da će nakon te odluke, nakon tog komentara, nakon tog postupka da će uslijediti isključivo to i to, nego stvarno iz nekog uvjerenja da je to što radite ima smisla, da dugoročno donosi neke benefite, neki uspjeh i onda nekako kad zastanete, okrenete se i što ste napravili, onda vidite puno toga se pomaklo, puno lijepih stvari se dogodilo i onda to motivira i daje neki vjetar u leđa za dalje. Jeste li kada ste upisivali ekonomiju financije mislili da će biti toliko posla s ljudima u vašoj karijeri ili ste mislili da ćete se prvenstveno baviti brojkama i da li vam je danas draže baviti se brojkama ili ljudima? Triki pitanje, da. A čujte. Kad sam upisivala,
kad sam upisivala faks i dodiplomski i poslije postdiplomski studij, onda financije su bile ono nešto što me posebno zanimalo i rad sa brojevima i te neke financijska tržišta i zakonitosti na financijskim tržištima. Nakon diplomskog studija, kad sam se zaposlila, moje prvo zaposlenje zapravo je uključivalo i rad s brojevima, ali je prvenstveno bio rad s ljudima. Naime, ja sam radila prve 3 godine, sam radila u poreznoj upravi. Evo ga. S time da sam jedno vrijeme bila i porezni inspektor, tako da nisam mogla izbjeći. Iako su tu bili brojevi i računi i bilance i sve što je trebalo pogledati, ali nije se mogao izbjeći rad s ljudima. Bilo je ugodno, ali sam bila sretna kad sam dobila mogućnost povući se iz tog segmenta i posvetiti se više financijama. Onda sam imala jednu fazu kad smo bili samo moj Excel i ja i brojevi, a onda kad sam prerasla i tu fazu, onda se moje radni zadaci proširili na upravljanje ljudima i to je sad balansiram između brojeva i ljudi, da. Da, što kao članica uprave definitivno i trebate. Hvala vam lijepa na gostovanju. Želim vam i dalje puno uspjeha i u radu s brojkama i u radu s ljudima i u radu s informatičarima i da dobijete prave ljude i u informatičkom sektoru koji će svoje daljnje karijerno napredovanje vidjeti baš u jednoj takvoj velikoj organizaciji koja im pruža jednu širu sliku i mogućnost rada na projektima od početka do kraja. Hvala još jedanputa. Pozdrav svim slušateljima. Slušajte nas i drugi puta. Doviđenja. Doviđenja.